네, 우리 함께 신앙 고백하도록 하겠습니다. За бүгдээрээ итгэлийн тунхаа хэлцгээе. 함께 읽겠습니다. Бурхан 하나님께서 ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц үгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай болно. 자, 우리 옆 사람과 함께 인사하도록 하겠습니다. За хажууд байгаа хүмүүстэйгээ мэдчлээ. 이렇게 인사하겠습니다. За ингэ 비탄드 하이르타이. би танд хайртай. 비탄드 하이르타이. Би танд хайртай. 자, 무슨 뜻이냐? За ямар 당신을 утгатай вэ? 사랑합니다라는 뜻이에요. 사랑합니다. 네. 교회는 이처럼 사랑 공동체입니다. За тэгээд энэ үүн шиг манай сүм бол одоо энэ хайрын хамт олон юм аа. 오늘 하나님께서 사랑이시기 때문에 더더욱이 이 사랑을 느끼는 오늘의 말씀이 됐으면 좋겠습니다. Одоо бурхан бол одоо бид бүхэнд одоо хайртай юм аа. Тэгвэл өнөөдөр энэ цагт тэр бурханы хайрыг илүүгээр мэдэрдэг цаг байх болтугай. 보통 성경책은요, 장과 절로 구분이 됩니다. За Библи болохоор бүлэг болоод ном бүлэг тэгээд ишлэл зүйл гэж одоо 근데 그 хуваагддаг. 중에서 특정한 이제 주제를 잘 보여주는 장들이 있어요. За тэр туднаасаа одоо Библийн одоо онцлог одоо бүлгүүд байдаг. 믿음이 뭔가를 배우고 싶으면 히브리서 11장을 보면 됩니다. Та одоо итгэлийн талаар одоо мэдхийг хүсвэл одоо Еврей 11-ийг унших хэрэгтэй. 또 소망을 알고 싶다면 로마서 8장을 읽으면 됩니다. За мөн найдвараар талаар мэдхийг хүсвэл Ром 8-ыг унших хэрэгтэй. 그렇다면 사랑을 가장 잘 알려주는 장은 어딜까요? Тэгвэл одоо хайрыг сайн одоо илэрхийлдэг бүлэг нь юу лээ? 예, 고린도전서 13장입니다. За 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг байна. 고린도전서 13장에 보면 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며라는 말씀으로 시작하죠. За тэгвэл тэр 1-р Коринт 13 болохоор хайр төвчээртэй инэрэнгүй илээ гэдгээс одоо эхэлж байгаа. 그리고 믿음과 소망과 사랑은 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라고 말합니다. Тэгээд одоо итгэл найдвар хайр гурав үлддэг ч одоо хамгийн агуу нь тэр дундаасаа хайр юм аа гэж одоо төгсдөг байгаа. 이 사랑, 하이르라는 단어는요, 이 기독교를 아주 잘 나타내는 단어 중에 하나입니다. За энэ хайр бол одоо христийн шашинтнуудын хувьд хамгийн одоо төлөөлж болдог үг байгаа. 조금 낯간지러울 수 있지만 사랑이라는 감정은 너무나도 소중한 감정이지요. За энэ хайр гэдэг үгийг одоо жаахан ичингүүрэх байж болох ч хайр гэдэг үг бол одоо үнэхээр 네, үнцэнтэй үг юм 우리가 аа. 아는 사랑, 이 세상에서 말하는 사랑과 성경에서 말하는 사랑은 조금 달라요. За энэ Библиэд өгүүлдэг энэ хайр бол одоо энэ дэлхийн хүмүүсийн одоо өгүүлж байгаа тэр хайраас өөр юм аа. 세상의 사랑은 기분에 따라 조금 변하기도 합니다. За дэлхийн хайр нь болохоор хүний сэтгэл санаанаас хамаарат одоо өөрчлөгдөж болдог. 좋을 때는 사랑한다라고 말하지만 마음이 변하면 사랑하는 사람을 떠나기도 하죠. За бүх зүйл одоо сайхан байхад одоо хайрладаг, хайртай гэж хэлдэг боловч одоо сэтгэл хөдлөл бол одоо өөрчлөгдөх үед одоо тэр хайраас холдож болдог. 최근에 제가 이제 몽골 기사들을 좀 보는데 몽골에도 이혼을 하는 가정들이 굉장히 많이 생겼더라고요. За сүүлийн үед би Монгол одоо юунууд нийтлүүлдэг уншиж байхад монголчууд их салалт их байдгийг мэдсэн. 사실 몽골은 이 가정과 공동체를 엄청 중요시하게 생각하잖아요. Гэтэл одоо манай монголчууд бол гэр бүл энэ гэр бүлүүд бүлийг бол их чухалчилж үздэг ард түмэн байгаа шүү дээ. 그런데 이혼까지 가는데 얼마나 많은 문제들이 만났을까요? Гэтэл одоо энэ олон салалт болж байгаа нь одоо салах хүртлээр хичнээн одоо бэрхшээл зовлон тохиолдсон болоо гэж одоо бодогдож байна. 분명히 사랑해서 결혼을 했고 가정을 이루었는데 깨지는 가정이 너무나도 많이 생겨나고 За 있습니다. хосууд үнэхээр одоо хайраараа одоо гэр бүл болсон байдаг. Гэвч одоо салах хүртлээр бол энэ хосуудад ямар бэрхшээл асуудал байсан болоо. 그렇듯 사람의 사랑에는 한계라는 게 있지요. За гэвч одоо хүмүүсийн хайр нь одоо тийм хязгаартай байдаг. 요새 젊은 사람들은 리턴 값이라는 단어를 굉장히 많이 사용해요. За сүүлийн үед одоо залуу хүмүүс return одоо үнцэн. 예, 리턴이라는 영어 단어와 값이라는 그게 한국어의 합성어죠. За энэ англи return гэдэг үг болохоор зэрэг буцаж ирэх, буцаж өгөх гэсэн утгатай үг байгаа. 우리 몽골 분들은 한국어를 잘 모르시니까 모르시겠지만 우리 한국 분들도 연령대가 높다 보니까 잘 모르실 거예요.
За манай монголчууд энэ одоо юу энэ утгыг сайн мэдэхгүй байж болох ч бас солонгос одоо ахмад настай хүмүүс бол энэ утгыг бас ойлгож мэдэхгүй. 이 리턴 값이라는 단어는 돌아와야 할 값을 이야기해요. За энэ return cap гэж байгаа юм. Энэ нь болохоор зэрэг буцаж ирэх одоо буцах үн цэн гэсэн. 내가 어떤 행동을 했을 일밀 때 녹음? 내게 무언가가 돌아와야 한다라는 그 심리를 말하는 거죠. За энэ болохоор зэрэг би одоо хүнд өгсөн зүйлийг өгсөн боловч тэр зүйлийг заавал эргэж авах ёстой тэр одоо сэтгэлийн байдлыг хэлж байгаа. 세상에서 말하는 사랑은요. 이러한 리턴 값을 굉장히 중요하게 생각하죠. Тэгвэл одоо энэ дэлхийн одоо хэлж байгаа энэ хайр бол одоо буцаж авах одоо хариу авах тийм хайрын тухай хэлж байгаа. 이성 간의 사랑도 마찬가지죠. За одоо энэ амьдралж байгаа хүмүүсийн хайр бол одоо ялгаагүй юм аа. 내가 이만큼 사랑을 줬으니 너도 내게 이만큼 사랑을 줘야 해. Тэр 라는 게 깔려 있잖아요. хосууд бол одоо хоорондоо одоо би чамайг хайрлж одоо энэ хэмжээгээр хайрлсан юм чи намайг эргэж намайг буцааж одоо хайрлах ёстой гэдэг одоо 그만큼 сэтгэлтэй 서로 байдаг. 간에 마음도 물질도 시간도 내어줘야 되죠. Тиймээс тэгж тэр хэмжээгээр одоо тэр хоорондоо эд баялаг болоод хайран өгч авах 이렇듯 хэрэгтэй байдаг. 세상에서 말하는 사랑은 조건과 한계가 명확하게 있습니다. Тэгээд дэлхийн одоо энэ хайр нь бол одоо ийм хэмжээгээр одоо буцаж өгөх үн цэнийг одоо чухал 그러나 болгодог. 하나님이 우리에게 보여주신 사랑은 다르죠. Гэтэл одоо бурхны өгсөн хайр бол одоо үүнээс ялгаатай юм аа. 예수님께서 보여주신 사랑은요. 끝까지 사랑하는 겁니다. Тэгээд Есүсийн үзүүлсэн энэ хайр бол одоо эцээ хүртэл одоо биднийг хайрлах хайр юм аа. 심지어 우리가 뭘 잘해서 사랑하신 것도 아니에요. Бид одоо сайн зүйл хийсэн болоод одоо бурхан намайг хайрлж байгаа тэр хайр биш юм аа. 죄인이었던 우리를 끝까지 사랑하셨어요. За гэм нүгэлтэй байсан биднийг одоо эцээ хүртэл одоо хайрлсан хайр юм аа. 그 사랑 때문에 예수님은 십자가를 지셨고 그 사랑 때문에 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. Тэр хайраар хайрлсан учраас биднийг өөрийгөө золиослон загалмай зовлогдсон бидэнд одоо хайраа илчилсэн юм 이게 аа. 복음이에요. Энэ бол одоо сайн мэдээ 이 юм аа. 사랑이 바로 복음입니다. Энэ хайр бол сайн мэдээ юм аа. 오늘 본문은요. 예수님께서 십자가 지시기 바로 전날의 이야기예요. За өнөөдрийн энэ ишлэл болохоор зэрэг Есүс одоо загалмайг үүргийн өмнөх шөнийн түүх байгаа. 즉 십자가 지고 죽기 전날 밤 제자들과 함께 만찬의 시간을 가졌던 겁니다. За маргааш нь одоо загалмай цовдлогдох байсан Есүс урд оройн одоо шав нартайгаа шав нарынхаа хөлийг угаасан одоо хэсэг байгаа. 예수님은 먼저 제자들의 발을 씻겨 주셨어요. 그 자리에서. Тэгээд энд Есүс эхлээд одоо шав нарынхаа хөлийг угаасан байдаг. 많은 분들은 이 말씀을 읽으면서 우리는 서로 섬겨야 합니다라는 교훈을 얻어가죠. За олон хүмүүс одоо энэ хэсгийг уншаад бид биедээ одоо үйлчлэх ёстой гэж одоо бодож болно. 근데 오늘 본문을 보시면 알겠지만 본문이 먼저 말하는 것은 섬김이 아니라 사랑입니다. За тэгээ өнөөдрийн ишлэлийг хараад ойлгох боловч одоо өнөөдрийн хэсэгт хамгийн түрүүнд дурдсан зүйл бол одоо үйлчлэл биш юм аа. 이게 리모컨 인식이 안 되는 건가요? 그 전전으로 넘어가고 싶은데. 본문 있는. 예. 예, 괜찮습니다. 그냥 서론에 놔주세요. 예. 본문을 보시면 예수님께서 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨다라고 말씀하셨죠. За ишлэлээс харах юм бол одоо шавнараа одоо эцээ хүртэл хайрлнаа гэсэн байгаа. 잠깐의 사랑이 아니라 끝까지 책임지고 끝까지 기다리고 끝까지 붙드시겠다라는 말씀. Түр зүрийн хайр биш одоо харин одоо эцсийн хүртэл хариуцлах хүлээж эцсийн хүртэл одоо хайрлах хайр юм. 왜 이 얘기를 오늘 교회 왔는데 하냐? 우리가 이 사랑을 받았다라는 거예요. За яагаад өнөөдөр энэ сүмээс энэ үгийг хэлж байна гэхлээр зэрэг тэр бурхны хайрыг бид нэр авсан учраас 오늘 이 사랑을 말씀을 통해서 확인하시고 다시금 붙드는 시간 되시기를 바랍니다. өнөөдөр одоо энэ хайрыг үгээр дамжуулан баталгаажуулж дахин одоо баримтлах 첫 цагаасаа 번째로 гэж найдаж байна. 끝까지 책임지는 사랑입니다. За нэгдүгээр сэдв нь болохоор эцэс хүртэл хариуцдаг хайр. 오늘 본문은 한 절밖에 되지 않았지만 예수님이 어떤 분인지를 아주 명확하게 보여주고 있어요. За өнөөдрийн ишлэл одоо нэг л одоо ишлэл байсан боловч энэ ишлэлээс одоо Есүс хэн болохыг маш тодорхой 딱 харуулсан 한 절의 байгаа. 말씀이니까 이번 주는 이 말씀에 완전히 한번 집중해 보시기 바랍니다.
За нэг л одоо ишлэл учраас энэ 7 хоногт энэ ишлэлийг одоо анхааралтай 예수님은요. сайн одоо 사실 이 땅에 төлөвлөрөөр 영원히 хийж 머물기 үзье. 위해 오신 분이 아니에요. За Есүс зүгээр энэ дэлхий дээр одоо үрд үлдэхээр ирээгүй юм аа. 하나님께서 맡기신 사명 때문에 오신 겁니다. Тэр бурхны дүүн даатгсан тушаалыг биелүүлэхээр ирсэн. 그리고 이제 십자가 지는 일이 그 사명을 완성하시고 아버지께로 돌아가실 시간이 가까워졌다라는 겁니다. Тэгвэл одоо энэ Есүс тэр даалгаврыг биелүүлэх хугацаа ойртоод ирсэн байгаа. одоо өнөөдрийн ишлээс харж байна. 예수님께서는 본인의 시간표를 마지막 시간이 다가오는 것을 이미 알고 계셨어요. За Есүс одоо өөрийнхөө одоо даалгаврыг гүйцэтгэх хугацаа ирсэн гэдгийг одоо аль хэдийн мэдчихсэн. 그런데 죽기 전 그 마지막 밤에 제자들과 함께하는 마지막 순간에 가장 먼저 하신 일이 무엇이었습니까? 제자들을 사랑하는 거였습니다. За тэгээд одоо тэр нас орохынхоо өмнөх одоо үйл нь болохоор тэр шавь нартаа өөрийнхөө тэр хайрыг одоо илэрхийлэх цаг байсан. 성경에 보니까 이렇게 말하고 있어요. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라. За ишлээс харах юм бол өөрийнхөө хүмүүсийг эцэг хүртэл хайрлах боллоо гэж одоо хэлсэн байна. 여기서 말하는 자기 사람들은요. 먼저는 예수님의 제자들을 말합니다. За энд хэлсэн одоо өөрийн хүмүүс гэдэг нь болохоор одоо Есүсийн шавь нэрийг хэлж байна. 그리고 오늘 여기 계신 우리도 포함되어 있는 거예요. За мөн одоо өнөөдрийн энэ дотор сууж байгаа биднийг ч мөн 예수님은 хамаарна. 여기 계신 우리를 끝까지 사랑하신다는 겁니다. Есүс одоо энэ дотор байгаа бид бүгдийг одоо эцсийн хүртэл одоо хайрладаг юм аа. 우리 처거 성도님을 뚫조 성도님을 끝까지 사랑하실 거예요. За манай цогоо болоод төрөөг одоо эцсийн хүртэл одоо бурхан хайрлнаа. 여기서 끝까지라는 말은 단순히 마지막 순간까지를 얘기하는 게 아닙니다. За энд одоо эцсийн хүртэл гэдэг үг нь одоо зүгээр одоо эцсийн одоо төгсгөлийг хэлж байгаа үг биш юм аа. 완전히 영원히 변하지 않는다는 뜻이에요. За бүрэн дүүрэн одоо мөнхөд одоо өөрчлөгддөггүй тэр төгсгөлийг хэлж байна. 아까도 말씀드렸지만 사람의 사랑은 변해요. За түрүүн хэлсэнчлэн одоо хүмүүсийн хайр бол одоо өөрчлөгдөж байдаг. 마음이 막 커졌다가 작아졌다 하잖아요. За хүмүүсийн зүрх сэтгэл томроод эсвэл хайр нь багасаад тийм байдалтай байдаг үстэй. 돈이 없어지면 떠나는 사람도 있습니다. За мөнгө нь дуусчих юм бол одоо холддог хүмүүс байдаг. 환경이 변하면 사랑도 변하기도 쉽죠. За нөхцөл байдал өөрчлөгдөх юм бол хүмүүсийн зүрх сэтгэл бас өөрчлөгдөд амархан байдаг. 보통 남편이 술에 매일 취해요. ялангуяа одоо нөхөр нь одоо өдөр бүр архин сохтуу байдаг. 너무너무 사랑해서 결혼했는데 매일 밤 술에 취해가지고 매일 밤 술주정을 부려요. Тэгвэл одоо энэ одоо нөхөртөө үнэхээр хайртай учраас одоо гэрэлсэн мөртлөө нөхөр нь одоо өдөр бүр одоо сохтуу байх юм бол энэ хүний хайр өөрчлөгдөнө. 그럴 수 있죠. тэгж болно үстэй. 하지만 예수님의 사랑은 그렇지 않다라는 거예요. Гэтэл одоо Есүсийн хайр бол одоо эцээ хүртэл хайр 제가 어제 이 хэвээрээ байд юм 말씀을 аа. 준비하면서 너무나도 감사하더라고요. За өчигдөр би энэ юуг бэлдэж яхад үнэхээр бурханд үнэхээр 저의 талархсан. 최악의 모습을 한번 상상해 봤어요. За миний одоо тэр буруу одоо бурханы тэр хайрыг одоо үнэхээр мэдрээгүй тэр байдлыг гинт одоо ойлгосон. 저희 아버지가 머리숱이 많이 없어요. Манай болохоор үсэн тийм их биш. 그래서 제가 아주 일찍이부터 탈모 관리를 하고 있습니다. Тэгээд аав нь одоо халзан болохоор зэрэг би одооноос эхлээд тэр юундэ үсэндээ 설령 내 머리털이 하나도 없더라도 예수님은 저를 끝까지 사랑하십니다. гэвч одоо би юу үс байхгүй боловч Есүс надад эцээ хүртэл намайг хайрлах л болно. 설령 내가 말할 수 없는 죄를 지었더라도 예수님은 끝까지 저를 사랑하십니다. Одоо би намайг өдөр бүрт ямар нэгэн гэм нүгэл хийсэн байлаач гэсэн бурхан намайг эцээ хүртэл хайрлах болно. 그렇죠. 사람은 외모를 보죠. За хүмүүс өштэй гадаад байдлыг гадаад төрхийг хардаг үстэй. 내가 좋아하는 조건에 부합하지 않으면 사랑할 수 없어요, 사람은. За миний одоо дуртай нөхцөл байдалтай хүм биш бол одоо түүнд хайрлж чадахгүй. 그러나 예수님의 사랑은 그렇지 않은 거죠. Гэтэл одоо Есүсийн хайр бол
우리가 넘어질 түүнээс 때도 шал өөр юм аа. 넘어질 때도 실수할 때도 눈물 흘리고 있을 때에도 예수님은 나만 바라보시고 나만 사랑하시고 Биднийг одоо бүдэрч алдаа гаргасан ч нөлөөс унагсан ч тэр одоо эцэс хүртлээр биднийг одоо хайрсаар байдаг. 절대 포기하지 않으십니다. Тэр биднийг хизээч орхидгүй. 저는 이 예수님을 정말로 확인했고 체험했어요. Би үнэхээр одоо энэ Есүсийг мэдэрч баталсан. 저는 어려서부터 이 교회에 다녔습니다. Би багаасаа эхлээд энэ сүмд явсан. 그럼에도 예수님을 바라본 시기가 그렇게 오래되지 않았어요. Гэтэл одоо хичнээн удаа явсан боловч одоо Есүс рүү харж Есүст итгэсэн тэр цаг хугацаа тийм ч удаа өнгөрөөг байгаа. 그렇게 많은 문제 속에 있었음에도 내 힘으로 뭔가를 해결해 보려고 했고 아둥바둥 살았습니다. Надад одоо олон асуудал тулгарсан ч би амьдралаа өөрөө шийдэхийг хичээж тэмцэж байсан. 근데 내 힘으로 뭔가를 해결하려면 해결할수록 점점 더 내 힘으로 어쩔 수 없는 문제들이 또 나타났죠. Гэтэл би одоо тэдгэрийг өөрийн хүчээр шийдэхийг хичээх тусам миний одоо тэр даван туулах чадвараас бүрэн давсан асуудлууд гарч ирж 제가 이 예수님의 사랑을 왜 느꼈냐? 어디서 느꼈냐? 예수님은 저를 끝까지 사랑하셔서 계속해서 내 주변에 내가 너와 함께 있다라는 것을 알릴 사람을 붙여 주셨어요. За тэгвэл яагаад би одоо энэ Есүсийн хайрыг мэдэрсэн бэ гэхээр Есүс намайг одоо эцсээ хүртэл хайрлсан тул сайн мэдээ түгээгчдийг эргэн тойронд би хамтаан байлгаж одоо Есүсийн хайрыг одоо мэдрүүлэхэд тусалсан юм аа. 예수님은 우리를 너무 사랑하셔서요. 십자가까지 지신 거예요. Есүс үнэхээр бидэнд одоо хайртай учраас загалмайг өөрөө үүрсэн юм аа. 로마서 5장 8절은 이렇게 말합니다. Ром 5:8-д ингэсэн байдаг. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхад Христ бидний төлөө өгснээр биднийг хайрлахаараа Бурхан харуулсан билээ гэж одоо хэлсэн байдаг. 우리가 하나님을 먼저 사랑한 게 아닙니다. Бид одоо Бурханыг эхлээд хайрлаагүй юм аа. 사람처럼 우리가 예뻐서 잘생겨서 착해서 돈 많아서 사랑한 게 아닙니다. Хүмүүс шиг одоо хөөрхөн мөнгө ихтэй учраас одоо Бурханыг хайрлсан биш ээ. 죄인 되었을 때부터 하나님께서 먼저 죄인이었던 나를 찾아오셔서 사랑하신 거예요. Би одоо нүгэлтэй байсан ч гэсэн одоо Бурхан эхлээд намайг хайрлсан юм аа. 우리가 스스로 선택해서 하나님 만난 것 같죠. Бид одоо өөрсдөө одоо сонгоод одоо Бурханыг 오늘 Бурханд 교회 온 очсон 거 биш юм аа. 내 발로 온 것 같죠. Өнөөдөр энэ сүмд ирсэн нь одоо өөрийнхөө хөлөөр ирсэн юм шиг 하나님이 бодож байна уу? 창세전부터 계획하시고 인도하신 겁니다. Бурхан биднийг одоо дэлхий одоо бүтээхээс өмнө бидэнд энэ өнөөдрийн хүртэл одоо 예수님의 사랑은요 과거의 байдаг юм аа. 사랑을 얘기하는 게 아니에요. Бурханы хайр одоо бидний тэр өнгөрсөн зүйлийг хэлж байгаа хайр биш юм аа. 오늘도 우리를 붙드시고 지금도 함께하고 계시는 그 사랑을 Өнөөдөр 얘기하는 ч гэсэн 겁니다. одоо тэр хайр бидэнтэй хамт байж 그래서 биднийг өдөртөн хөтөлж байна. 우리는 어떤 문제가 와도 넘어질 필요 없어요. Тиймээс одоо бид одоо ямар ч бэрхшээл, ямар ч асуудал тулгарсан бүдэрч очих шаардлага 문제 байхгүй. 속에서 믿음을 포기하는 게 아닙니다. Одоо асуудал дундаас бидэнд итгэлдээ одоо няцах хэрэггүй юм аа. 문제가 와도 끝까지 나를 책임지시는 예수님을 바라보는 거예요. За Есүс бидний төлөө эцсийн хүртэл тэр хариуцлага хүлээдэг тэр хайрыг одоо энэ асуудал 그게 бэрхшээлээс 신앙생활입니다. олох хэрэгтэй юм аа. Энэ бол одоо итгэлийн амьдрал юм 성경에 аа. 하박국이라는 선지자가 이렇게 고백했어요. Библиэд одоо зүнч Хабакук гэдэг зүнч байдаг. Тэр ингэж зөвшөөрсөн байдаг. 무화과 나무에 열매가 없어도 포도나무에 열매가 없어도 양이 없어도 소가 없어도 나는 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하겠다라고 고백했습니다. Хэдийгээр одоо инжирийн мод цэцэглээг ус үзмийн модоч үр жимсгүй чөдүүний ургас гарахгүй талбайд хүнс огт урахгүй 왜 그렇게 байсан ч 말할 수 있었을까요? хашаанда хониггүй сарвчандаа өхөөргүй байсан ч 환경보다 하나님을 더 바라봤기 때문에 эзнийг одоо эцээ хүртэл хайрлнаа. Яагаад ингэж хэлсэн бэ? Энэ нөхцөл байдал бол одоо түүнд ямар ч хамаагүй юм аа. 우리도 마찬가지여야 해요. Бид ч гэсэн одоо адилхан байх хэрэгтэй юм аа. 우리 몽골 분들이 이 말씀이 아마 더 익숙할 거예요. За манай Монгол итгэгч нар энэ үгэнд энэ ичлэл бас тийм 우리의 양이 танил байж 없고 магадгүй. 소가 없고
얼마나 문제예요, 그렇죠? Бид манай монголчууд одоо үхэр байхгүй хашаандаа хонь малгүй байх юм бол ямар байх вэ? 당장 Энийг бол 먹을 게 없고 일할 게 없다라는 거잖아요. шууд одоо идэх хоол байхгүй хийх ажил байхгүй ийм байж штэ. 그럼에도 날 구원하신 하나님께 감사하고 기뻐하리로다. Гэтэл одоо ийм нөхцөл байдал байлаач гэсэн намайг аварсан бурхан эзэнд одоо талархаж байна. 경제 문제 올 수 있습니다. Санхүүгийн асуудал мэдээж ирнэ. 튼튼했던 몸도요. 나이 들면 건강이 무너질 수도 있어요. За эрүүл сарвал байсан бие махбод нас ахих тусам одоо муудаж одоо өвчин олдог. 내가 그렇게 믿었던 사람도 변할 수 있어요. За би одоо хичнээн одоо хүнд итгэж найдаж байсан тэр хүний итгэлийг одоо хөсөрдүүлж болно. 그렇지만 예수님의 사랑은 절대 변하지 않는다는 거예요. Гэтэл одоо Есүсийн хайр бол одоо хизээч өөрчлөгдөхгүй юм аа. 이 사랑을 믿는 사람은 흔들릴 이유가 없죠. За энэ хайранд итгэдэг хүн мэдээж одоо эргэлзэх асуудал байхгүй юм аа. 환경이나 문제를 바라보지 않고 날 구원하신 예수 그리스도만을 바라보기 때문입니다. За бид одоо хүрээлэнбүү орчин асуудлуудыг одоо хардаггүй зөвхөн биднийг аварсан Есүс Христийг л хардаг учраас тийм 왜 юм 그래요? аа. 어차피 내 인생 끝까지 책임지실 예수 그리스도의 사랑 안에 있기 때문이죠. За мэдээж биднийг одоо эцсээ хүртэл хайрладаг хайр тэр Есүсийн хайр дотор байдаг учраас тэр юм. 그 사랑을 날마다 체험하는 우리 몽골 예배국 되시기 바랍니다. За тэр хайрыг одоо өдөр бүр эцсээ хүртэл хариуцлагууд өгдөг тэр Есүсийн хайрыг мэдэрдэг 두 번째로 Монгол цуглаан байх болтугай. 끝까지 섬기는 사랑이에요. За хоёр дахь сэдвүнд одоо эцсээ хүртэл үйлчлдэг хайр. 예수님께서는 이 십자가 지시기 전날 밤에 제자들과 마지막 식사를 하고 계셨어요. За Есүс одоо загалмайг өөрхийн өмнөх шөнө шавнартайгаа сүүлчийн зоогийг барьсан байдаг. 그런데 식사를 하시던 중에 갑자기 자리에서 일어나셨어요. Гэтэл хоол идэж байхдаа Есүс гинэт одоо зоогийн ширээнээс босож 겉옷을 벗고 수건을 허리에 두르셨습니다. гадуур хувцас тайлаад альчуур авч одоо бүсэлсэн байдаг. 그리고 대야에 물을 담아 제자들의 발을 하나하나 씻겨주기 시작하셨어요. Тэгээд дараа нь тэр савыг усаар дүүргээ шав нарийнхаа хөлийг нэг нэгээр нь угааж эхэлсэн. 당시 이 성경의 배경은 이스라엘이라는 국가예요. За тухайн үедээ бол энэ Израиль энэ Библиэд байгаа улс бол одоо Израиль байдаг. 그 당시 사람들은 샌달을 신고 길을 걸어 다녔어요. Тэгээд тухайн Израильчууд их хуурай уур амьсгалтай байсан. 그래서 집에 шаахай сандал өмсдөг байсан. 그래서 집에 손님이 오면 발을 씻겨주는 일이 필요했어요. Тэгээд жоохон л алхах юм бол хөлөнд банг бохирдог байсан учраас айлд орж ирэхдээ 하지만 그 хөлөө 일은 угаадаг байсан. 집안에서 가장 낮은 자가 하는 일이었습니다. За тэгвэл одоо зайхан чинэлэг айлд одоо ирсэн чочдын хөлийг одоо тэр айлын завцнаар угааж 그 일을 өгдөг 지금 байсан. 예수님이 하신 거예요. Тэгвэл тэр ажлыг одоо Есүс шавнартаа үзүүлж байна. 그러니까 제자들이 너무 놀랐죠. Гэтэл одоо шавнаар нь тэр Есүсийн үйлдэлд одоо гайхширсан. 특히 이제 베드로라는 제자는 그냥 지나가지 않았어요. Ялангуяа одоо тэр Петр гэдэг шав нь одоо зүгээр өнгөрөөгөөгүй. 요한복음 13장 8절에 보니까 예수님께 이렇게 말해요. 주님, 내 발을 절대로 씻길 수 없습니다. За Иохан 8-ын ишлэлд ингэсэн байгаа. Петр эзэнд Есүст эзэн минь та миний хөлийг угаах гэж юу гэсэн. 베드로는 이제 존경하는 스승이 자기 발을 씻는 것이 너무 죄송했죠. За Петр одоо хүндэлж яадаг багш нь одоо өөрийн хөлийг нь угаана гэхэд одоо өршөөхгүй одоо уучлалт үзүүлж байсан. 어떻게 보면 당연한 거잖아요. За нэг талаар үзэх юм бол энэ нь одоо мэдээж ам ёсны юм хэрэг боловч 얼마나 부끄러워요. түүнд одоо ямар ичгүүртэй байсан 제가 одоо 갑자기 이승재 장로님 발을 막 씻겨드린다 그러면 그림이 어떻겠어요 지금. намайг одоо гинэт одоо манай ахлах миний хөлийг угааж өгнө гэж хэлэх юм бол хичнээн одоо ичгүүртэй байх уу. 그러자 예수님께서 말씀하신 게 내가 너를 씻어주지 아니하면 너는 나와 상관이 없다 그러셨어요. Тэгээд Есүс түүнд одоо хэрэг би чамайг угаахгүй бол чамд надтай гих хувь үгүй болно гэсэн байгаа. 이 말씀을 들은 베드로는 바로 태도를 바꿨습니다. Тэгвэл одоо энэ үгийг сонсоод Петр даруй 예수님과 өөрчлөгдсөн. 상관이 없을 수 없잖아요.
Одоо эзэн минь тэгвэл би одоо эзэнтэй одоо хамааралгүй байж болохгүй шүү 그러니까 дээ. 그러면 발뿐 아니라 손도 머리도 몸도 씻어 주세요 그런 거예요. За тийм учраас миний хөл бас миний гар толгой бүгдийг одоо угааж өгөөч гэсэн. 베드로다운 모습인 것 같아요. За энэ бол одоо тэр Петрийн одоо 저 같아요. өөрийн одоо сэтгэлийн хандлага юм. Би ч бас адилхан 제 юм. 영어 이름이 베드로거든요. Миний англи нэр одоо Петр гэдэг. 뭐 몽골 이름은 바타칸인데 Монгол нэр нь болохоор Батхан гинэ. 사실 의미가 같아요. 베드로랑 바타랑 강인하다, За 단단하다. үнэндээ яг нэрний утга ерөнхийдөө ижлэх юм аа. 어쨌든 그때 예수님은 중요한 영적인 의미를 가르쳐 주셨습니다. За тэгтэл Есүс одоо чухал тэр үед одоо чухал сүнслэг утгыг нь одоо зааж өгсөн байгаа. 우리 본문 10절을 한번 보겠습니다. За ишлэл 10 дугаар ишлэлийг үзье. 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니요. 그래요. Есүс усанд орсон хүн хөлөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээд ч бүхэлдээ цэвэр байна. Та нар цэвэр байна. Гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. 목욕한 사람은요. 발이 더러워졌다라고 해도 다시 목욕할 이유가 없어요. 그렇죠? За усанд орсон хүн хөл нь бохирдлоо гэхэд дахиад усанд орох шаардлага байхгүй зү. 발만 씻으면 되는 거죠. Зөвхөн хөлөө л угаахад болно шүү дээ. 이 말씀은요. 우리에게 매우 중요한 복음의 진리를 알려주고 있어요. За энэ үг болохоор бидэнд маш чухал сайн мэдээний үннийг одоо илчилж байна. 온몸이 깨끗하다라는 말은 예수님을 믿는 사람은 이미 죄 가운데서 죄 사함을 받고 하나님의 자녀가 되었다라는 뜻입니다. За бүхэлдээ одоо би одоо цэвэрхэн байна гэсэн нь одоо Есүст итгэдэг хүмүүс одоо нүглийнхээ уучлалыг аль хэдийн хүлээн авсан Бурхны хүүхдүүд болсон гэсэн үг 그래서 юм. 우리는 근본적으로 죄 사함 받은 깨끗한 상태라는 것을 이야기해요. Тиймээс одоо бид нүглийнхээ уучлалыг хүлээн авч одоо үндсэндээ цэвэр байдалд байгаа гэсэн одоо 그리고 утгыг 발을 хэлж байна. 씻는다는 것은 회개를 의미하는 겁니다. Тэгвэл одоо хөлөө угаах нь одоо гэмшлийг илэрхийлдэг. 우리는 이 세상을 살아가면서 육신을 가졌기에 실수할 때가 많아요. За бид энэ дэлхий дээр одоо амьдарч байгаа бие махбодоор амьдарч байгаа байхдаа одоо заримдаа алдаа нүгэл гэм гарах алдаа гарах явдал байдаг. 나도 모르게 죄를 지을 때도 있죠. Заримдаа бид одоо санаа сүргээр мэдэхгүйгээр одоо нүгэл үлддэг байгаа. 말씀을 놓치고 문제 바라보면서 불신앙 가운데 살아갈 수도 있어요. За бид үгийг мартаж асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж итгэлгүй одоо амьдрах үе байна. 그럼에도 Гэвч 발을 씻는 것처럼 одоо хөлөө угаадаг шиг 발을 씻는 것처럼 하나님 앞에 회개하면 된다라는 за 겁니다. бурхны өмнө бид одоо тэр гэм нүглэн гэмших хэрэгтэй гэсэн үг юм. 눌려 있을 필요가 없어요. Бид одоо нүглийнхээ төлөө нүглэн одоо намжлахад л одоо болох юм аа. 이미 우리는 모든 죄를 사함을 받은 하나님의 자녀라는 거예요. Бид одоо аль хэдийн одоо бүх нүглийнхээ төлөө уучлалт хүртсэн бурхны хүүхдүүд байгаа. 구원받은 하나님의 자녀라는 확신 가운데 살아가시기 바랍니다. За та бүхэн одоо бурхны аврагцсан хүүхэд гэсэн итгэл үнэмшилтэйгээр одоо амьдрах болтугай гэж одоо итгэж байна. 결론입니다. За дүгнэлт. 오늘 말씀을 통해서 또 하나 중요한 것을 말씀해 주셨어요. За өнөөдрийн ишлэлээр дамжуулаад бас чухал зүйлийг илчилсэн байна. 예수님은 발을 씻겨 주시는 모습을 통해 성경이 섬김이 무엇인지 말씀해 주고 있습니다. За Есүс одоо шавныхаа хөлийг угааж өгснөөр Есүсийн одоо үйлчлэл гэж юу болохыг одоо харуулсан байна. 예수님은 높은 자리에 계시면서 명령만 하셨던 분이 아니에요. Есүс одоо өндөр дээд суудалд байдаг одоо тийм өндөр тушаалтай хүн боловч одоо тэр тушаалдаа баян байж хүн биш юм 창조주 аа. 하나님이셨던 예수님인데 가장 낮은 자리로 먼저 내려오신 겁니다. Одоо бүхний бүтээгч одоо бурхан мөртлөө хамгийн доод түвшинд хүртэл бууж ирдэг тийм одоо 그리고 үйлчлэгч 또 юм аа. 다른 성경에 보니까 예수님은 섬김을 받기 위해 오신 것이 아니라 섬기기 위해 오셨다라고 Мөн 말씀하셨어요. одоо Библиэд бас хэлсэн байдаг. Есүс үйлчлүүлэхээр биш харин үйлчлэхээр ирсэн гэж одоо хэлсэн байдаг. 그 섬김이 뭐였습니까? Тэр үйлчлэл нь одоо юу байсан бэ? 우리의 죄를 대신해서 자신의 생명까지 내어 주신 그런 섬김입니다. Бидний одоо гэм нүглийн төлөө өөрийгөө золиослон
загалмайд өргсөн 이게 예수님의 явдал юм аа. 섬김이었고 사랑이었어요. Энэ бол одоо Есүсийн үйлчлэл болоод хайр байсан юм аа. 성경이 말하는 섬김은요, 그냥 잠깐 좀 일해주는 이런 섬김을 말하는 게 아니에요. За Библиэд дурддаг тэр үйлчлэл нь зүгээр л одоо бусдын төлөө ажил хийж өгдөг биш юм аа. 예수님이 말하는 섬김, 성경이 말하는 섬김은 사람을 살리는 섬김입니다. За Есүсийн одоо хэлж байгаа энэ үйлчлэл бол жинхэнэ бусдыг аврах явдал юм аа. 여러분의 말 한마디가 누군가를 살릴 수 있어요. Та бүхний хэлсэн үг хэн нэгнийг одоо аварч чаднаа. 우리의 작은 친절이요, 누군가에게 말씀을 들을 기회로 연결되어질 수도 있어요. За миний одоо хүмүүсийг одоо сайшаасан үг тэр хүний сэтгэл санааг өргөж чадна. 우리 오늘 처거 성도님이 하셨던 것처럼 Өнөөдөр энэ цогоогийн хэлсэнчлэн шиг 내가 예배에 함께 오는 것만으로도 누군가는 용기를 얻을 수 있습니다. би одоо хамтдаа энэ мөргөлийн цагт хурж ирж байна гэдэг бол одоо хэн нэгнийг аврах одоо эхлэл болж чадах юм аа. 이게 살리는 섬김입니다. Энэ бол бид нар бол нэгнээ одоо амьдруулдаг үйлчлэл юм аа. 예수님께서는 제자들의 발을 씻기고서 이렇게 말씀하셨어요. Есүс одоо бүх шам нарынхаа хөлийг угаасны дараа ингэж хэлсэн байгаа. 내가 너희에게 행한 것처럼 너희도 서로 행하라. За миний одоо та нарт юу хийснийг та нар ч бас одоо хийгээсэй. 또 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Мөн одоо би та нарыг хайрласантай адил та бүхэн бас бие биенээ хайрлаа гэж хэлсэн 우리 байгаа. 한번 아까 했던 인사 다시 한번 해볼까요? За түрүүчийн хэлсэн үгийг бид нэр дахин хэлье. 옆 사람을 바라보시고 За 비탄드 хажууд хүнээ 하이르타이, хараад би танд хайртай. 비탄드 하이르타이. Би танд хайртай. 발음이 잘 안 되지만 해 보는 거예요. 예? Юу дуудлага нь хэлэхэд хэцүү боловч манай солонгос хүмүүс дуудлага нь хэцүү боловч тэгтээ утгыг мэдж байгаа. 이 작은 도전이 사람을 살리는 섬김이 된다니까요. За энэ эхлэл одоо хэн нэгнийг одоо амьдруулж чадах 맞아요. юм аа. 몽골어 진짜 어렵습니다. Монгол хэл үнэхээр хэцүү. 따라 하려고 애를 쓰는데 잘 안 돼요. Дуудлага нь үнэхээр хэцүү. Ингээд дагаж хэлэхээр зэрэг зөв хэлж чадахгүй хэцүү байдаг гэнэ. 그럼에도 끝까지 그것은- 사랑하신 예수님처럼 우린 끝까지 도전하는 거예요. Гэсэн ч одоо тэр Есүсийн хайр шиг одоо эцэс хүртэл одоо хийх болно. 예수님의 사랑을 정말 누리고 있는 사람은요, 예수님처럼 살아가요. За Есүсийн хайрыг үнэхээр одоо мэдэрч таашаадаг хүмүүс бол Есүстэй адилхан байж чаднаа. 우리 몽골 예배국 성도님들이 교회 안에서 또 삶의 현장에서요, 섬기고 사랑하는 사람이 되시기 바랍니다. За манай Монгол цуглааны итгэгч нар одоо сүм дотор болоод өдөр тутмын амьдралдаа энэ бодит байдалд үйлчилж хайрладаг хүмүүс болоосой гэж одоо итгэж байна. 억지로 하라는 게 아니에요. Хүчээр хийх биш юм аа. 이미 사랑을 받은 자로서, Аль хэдийн бид нэр одоо хайрыг авсан хүмүүсийн учраас 그리고 죽을 때까지, 끝날 때까지 тэгээд 끝까지 мөн 받을 자로서 тэгээд мөн одоо өөхөх хүртлээ одоо эцсийн хүртэл тэр хайрыг одоо мэдэрч бусдад өгөх хэрэгтэй. 누군가에게 힘이 되고 위로가 되고 참된 기쁨을 주는 존재가 되시기 바랍니다. Тэгээд тэгж одоо бид нэр хэн нэгэнд хүч чадал, тайтгарал, жинхэнэ баяр баясгалан өгдөг байгаасай гэж одоо 끝까지 사랑하신 그 예수님의 итгэж байна. 사랑과 헌신을 받은 사람으로서 그 Одоо эцсийн 사랑의 хүртэл 증인 되시기를 эцсийн 예수님의 이름으로 기도합니다. эцсийн хүртэл биднийг хайрсан тэр Есүсийн хайраар бас бид хэн нэгнийг одоо амьдруулдаг гэрч болох болтугай гэж 기도하고 Есүсийн нэрээр 마치도록 залбирч байна. 하겠습니다. За залбирлъя. 사랑의 하나님 아버지, Хайртай эзэн минь ээ. 우리를 완전하시고 영원한 사랑 안에 인도하심에 감사를 드립니다. Биднийг одоо төгс хайр, эцсийн хүртэлх хайраар биднийг өдөрж өгсөн эзэн танд баярлалаа. 우리가 받은 사랑 안에 날마다 구원의 감사와 감격을 누리게 하여 주옵소서. Бидний авсан хайраар өдөр бүр ад жаргалтай баяр баясгалангаар бусдыг амьдлуулах болтугай. 주님 명령하신 대로 서로를 사랑하며 서로를 섬기는 몽골 예배국이 되게 하여 주옵소서. Эзний тушаасан ёсоор бие биенээ хайрладаг, бие биенээ дэмжин босгодог Есүсийн хайраар амьдрах болтугай. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.